علي يجود جرم خانا مالي أيوة. خلافة أكي أسيتا ولدت والناس أنيمتي إسي سلا سابوتا في تنسم فابتي سن كيسن جرتو أيوة صحابون اللي نما قاري تو يرو تو من كي جتشاب جرا خلاص أيتا أشكي سانا أشينا لا ولا أشينا لا كيسن جتوي. كيسن جرتو خلافة راشدة سني راشدة خلفاء الراشدين جري جامو إسانما أفران كناتي تو خلفاء الراشدين تورتي ولي قلم خلافة راشدة مالي تسنين ألاتي متي أيه بارك الله فيك جزاك الله. أي شكرا ما شاء الله قافي برا أي namni gaaffii biraa qabdan barattoota. Namni gaaffii biraa qabdan. Ayyi maasha Allah sheekhin. Gaaffiin xumurame fakkaate. Eegalu galteessan insha أيوه Allah. أيوه أيوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة متدورين كينيا خنران تنا خيرية هذه الأمة تعالميا أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمتوت إسيدورة دبر ترج waan ja'u ونؤمن جتون نأمن نتي أهل السنة والجماعان بأن هذه الأمة أمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم جتون الرجالت أمتوتاته اتأمن جتو وأكرمها جتون الرخب جمت أمتوتاته على الله عز وجل رب برت ummata kabajamtuu tahuu ni amannaa jechuudha. Amma duuba ummanni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatoota dabran tan ni caalu rabbi biratti sirrammaasiisee kabajamoo tahuu maalirra dhaabbannee liqawlihi ta'aalaa jecha rabbiin ol tahe je'ee saniif kuntum khayra ummatin kuntum jechuun taatan isin khayra ummatin jechuun irra caaloo ummataa taatan أخرجت للناس جتشو أمة أممتي دبرت للناس جتشو نمعفو أمة دبرت سن قالوا تاتني إسن ميج آلمين خن غرمين دفلاتا تأمرون بالمعروف جدخن للربين تأمرون يجون أججا بالمعروف تلتو تنما أججنيت وتنهون عن المنكر هم ترى نمد أركتني وتؤمنون بالله جتشو رب التسني أمنتنيد أما إيمان بودآن سمو أسيت رب سبحانه وتعالى إيمان درم هل دبرسيتي تلتت أججني هم ترى أوركولا إيمان در دبرس إيمان أمه بودآن مالي في جنان بكا عالمين جروتو بكا ساني أمني دراتيس إيمانا نك أبدي جتشو ta imaanaa san odoon taane bakki isaan ittiin caalan ummanni kun ummattoota darban san toltutti nama ajajjanii hamtuurraa nama dhoorkitanii asiini jechumma saniif imaana booda'aansee je'aniin amma ummanni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummattoota dabranirra ni caalan bakki caalaniin caalmayni isaanii toltutti ajajanii hamtuurraa nama dhoorku yoo qabaatanidha jechu maasha Allah duuba ربين أمتوت بنو إسرائيلين وأني فضلتكم على العالمين جاءني لا قرآن خيستي أني سنجالت سوقي يسني سيادة على العالمين يكون عالم توتر جي دوبك كم قول أمتا خنا اللي نجعلني جتون كنو آنكس جوسون يوغا فين جتو تكنان اتخاته دي بسا غايك أمنا جلن مي مالي جناني عالم توتا yeroo isaaniiti baana malee yeroo isaanii saniif ummanni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin dhufne nabi Muhammadis hin ergamne saniifuu aalamtoota yeroo keeysaniirra jennee hiikna jechuu achumattuu mufassirtoonnummaan akkas jedhanii hiikaniin deebisaa san deebifnaaf jechuudha amma ummanni banuu Israa'il toltutti wal ajajuu fi hamtuurraa wal dhoorkuu kana keeysatti
booddee isaanummaanuu kana keessa dadhabina fidan jechuudha. Namuma silaa badii hojjetu kana deebi'anii walitti makatanii wal keessa jiraachuu eegalan. Wajji nyaatanii, wajji dhuganii, wajji jiraatanii maal godhuu sanirraa hamtuu hojjechuun isaanii kun isaan hin dhorkinedha. Silaa amma gartee gaa toltuutti ajajanii hamtuurraa dhorkuun itti fufuu qaba jechuudha. Itti himamuu qaba. Saniifuu uummanni kunis yoonii fi sifa san hin qabaatin toltuutti ajajanii hamtuurraa dhorkuu kana yoo hin qabaatin jarri san hojjetu kun khayriyyummaan qabu jechuudha baramala. Amma uummata haasa'uun keenya akka waliigalaatitti jechuudha. Isaanuma sanuu dubbatuun keenya akka waliigalaati. Tokko tokko keessaa fuunee dubbatutti hin jirru jechaadha. Haasofni akka waliigalaatii fi akka tokko tokko dhuunfaadhaa garagara jechuudha. Amma warri da'waa godhuu keessatti toltutti ajajuu fi hamtuurraa nama dhorkuu keessatti sirriitti irratti hojjetaa jiranis numa jiran jechuudha. Naam. Amma uummanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irra caaltuu uummattoota darbanii ta'uu Rabbi birattis irra kabajamtuu ta'uu ahlu sunnati wal jama'aan nuti ni amannaa. Kana ni fudhannatti amannaadha. Wanu'minu jechuun ni amannammaa siis. Bi'anna khayra haadhihi al-umma. Irra caaloon ummata kanaa ummatuma kana keessaa hu'ee warreen irra caalan as-sahaabatu jechuun sahaabota tahuu thumma taabi'uuna eegasii taabi'oota tahuu itti amanna jechuu. Sahaabotatti aananii taabi'iyyoota jechuu. Thumma taabi'uuhum eegasii maasiis hordoftoota taabi'iyyoota kana jechuu. Amma sahaabonni tokkoffaarra jiran. Taabiciyyoonni warri hordoftoota isaaniitis lammaffaa atba'at taabiciinaanis akkasitti jechaadha. Taabicitoonni saniifuu quruuna sadeen caalchifamtuu taate san akkuma jirrutti fudhanna jechuudha. Naam, sahaabonni tokkoffaarra jiraachuun isaanii beekamaadha. Wabi'annahu maasiisi wabi'annahu jechuun sha'anii ni amannan maasiisi laa tazaalu jechuun hin deemtu. طائفة جتشون قرين من هذه الأمة أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إراتاته على الحق حقرت تجرات شوران ديمت ظاهرين يجتشون ملتو هالتانين حق أخنرت إنجفتني ملتني الدنيا تنخيست تيجو إسلام ما قوتو تلابمتي جد نمني يادي انتوقن ياد سري الأهمي تيجو قرين تكتا حقرت تجراتو إنو من أبمتو يجو خانت تأمن لا تزال ديمت طائفة قرين تك من هذه الأمة أمتنا خيسة أمتنا بمحمد كنرى على الحق ظاهرين أقرت تجراتني ملتو تورا إن ديما لا يضرهم جتشون إسان الركسو من خذلهم نمن إساني تمسو إيس خيسان ديقرو إيسيس إسان الركس أو خالفهم يوكي خيسان فالليسيس خم فالا ساني ديميس إسان الركسو جتشو حتى يأتي يجتون أنقر فتي أمر الله يجتوني أمرير ربي قيامان سن أنقر فتي يجتو عز وجل أمرير ربي جباتي قدتي سن أنقر فتي قرين تك تحق أردت ما إيقرتيقا إنجفتو تاتي ملتو تاتي إنو مقرتيقا إن أبمتو نجرات يجتو يومو سن هنجرتو جتو خطوتي دين الإسلامين جتي أبتيتي jechuudhaatiitu dhufa hin ta'u jechuudha. Hangammaatitti warreen aqiidaa sirriidhaa addunyaa tana keessatti calaqqisan kan da'waa sirriidhaa godhan inuman dhabaman ni jiran warri haqa mul'isaa jiran ardhallee jiru jechuudha. Kanatti amannaa jechuu nuti akkuma jirutti ergamaanis sallallahu alaihi wasallam akkasuma jedhanii dabarfatan. Lan tazaala xaa'ifatun min ummatii zaahiriina alal haqqi jedhan. Gareen takka tani haqarratti mul'attuu taate inuman dhabamtu hanga qiyaamaan dhuftutti hanga amriin rabbii dhufutti jedhan saniifuu kuma isaan jedhan san akkasumatti fudhannee itti amannaa jechuun nuti ahlus sunnati wal jama'aan maasha Allah akkasigaa amma wanni nu barbaachisu maali jechuu uummanni Nabi Muhammad irra caaltu uummataa ta'uu ni fudhanna itti amanna akkasuma maasiis caalmee uummata kanaa yeroo dubbannu irra caaloon uummata kana keessaa sahaabota ta'uu tokkoffaarratti kun ammoo taabiciyyoota tahuu sadaffaan ammaasis warreen isaan san hordofe tahuu jechuu jaarraaleen sadeen sun caaltuudha.
kana akkuma jiru sanitti itti amanna jechaadha. Ammaa si sanqa guyyaa qiyaamaatitti gareen takka firqaan takka ahlusunnati wal jamaa'aa garee jedhamtu san tani karaa ergamaa sallallahu alaihi wasallam aqiidaa sirrii san irratti tajirtu jechuudha. Hanqa guyyaa qiyaamaatti hin dhabamtu jechuu itti amanna jechuudha. Maasha Allah. Darsii teenya taarraan tanaa asumatti dhaabnu gaariidha. Warra waan barateen fayyadamu Rabbiin waa godhu aqiidaa teenya aqiidaa sirriidha Rabbiin nuuf haa godhu. Waan baranne keessa Rabbiin barakaa nuuf haa kaayu. الرف أسمت الأبناء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.